بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مهور ابن الله سبحانه وتعالى سورة صلى الله عليه وسلم نبيترويا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. So sallallahu alaihi wasallam na pitiruyan, yustajabu li ahadikum. Terima nu Allah supang ni sa kataur kanu. Terima nu Allah kay Yesu Allah na pitiruyan, ud'uni astajib lakum. Pamang ni kanurakan kay mananya na ibagyakan kanu sa mananya na pangninio. Pitirok nu Allah Taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kira mano tay pagisa ka uri penak mi pantagrak na tiro ang kamara niya ko. Pagkanagakan sa mga pangniran. Ujibu da'watad da'i idza da'an, terima na kan so pang ni utaw apa mangnirakan amay ka mamangnirak na tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Nati bro sallallahu alaihi wasallam, terima ano Allah so pang ni sa kataur kanu. Malam ya'jal asar ka makalalanat, Nati ko mga sahaba, ya Rasulullah, kayfa ya'jalu fi du'aihi? Ya Rasulullah, na ada man na yadinyan kapakalalanat si ko emananin na pangninian. Natigo Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu da'awtu wa da'awtu wa da'awtu wa falam ara yustajabu li. Yan ditero na ino are pemang niya kud ku Allah. Na manadad na mananin na tarima Allah taala si emananin na pangniakan. Naginan. Basta magdam kagi mo tadatar kau di ka makalalanat. So akisu Allah lebih mataw andoy mananya na masakim ganyan ka terima niya kay manapang ka. So Allah na mananin na migi sa ibarat sa Quran. Ibarat ay mananin ng da'wan parak tanlaw na di mamang ni siku Allah. Akinang lan nanudur tanaw sa iman nakapakalalanat nagusarig siku Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagay Allah ta'ala ibarat sa Nabiullah Zakaria. Yung Zakaria na idadiyan, yaman niya na miya kamagato sa ragun. Naso karuman niya na siyaw polo ragun. Naso Zakaria na inirupa wa Allah ta'ala sumambabata as kanya na miya kamagato sa ragun na panggura ko niya sa Allah yung di mamang ni sa iman niya nawata. Laliman, so kinirupan Allah ta'ala ba'adawdu billahi minasyaitanir rajim. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Gunya tigo Allah Ta'ala. Mananya na mamang ni su Zakaria ko Allah Ta'ala sa pang ni akhafiya masulan. Di kenab imananya na mga pagtaon niyan. Sabab at tigo mga mufassir na duwi ni tafsiran ro. Kadua tafsir naging uta emananin na so Zakaria na isusulan niyan so emana pang ninyan kagyaging ko taklasi apang ninyan na pamakuman nag-umanga pagtaw niya na pag-isu-isu niya na Zakaria. Ngiraw siran hay Zakaria upama naman na niya na magatos ragun na idad ka na so karumang ka na siya pulo ragun na dirun sa lakaw na balak na pamangin ka ko Allah ta'ala si aman na niya nawata. Lagi ti sabab pa Zakaria ni isusulan niyan sa pang ninyan. Lani man naging uta kinirupan Allah ta'ala. Tigo Zakaria apenutul Allah Ta'ala قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. Sama na pangaloy no Zakaria sa mga sabab. Aw sir ka mapadalang pagari ko na mata na tika diyo kud nakip bawa. Ta mustahil dabon pa kagaga. Naliman to sa Zakaria tiwalo Zakaria. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Iqad na ya Allah. Namat anaman na niya na miya kalubay sutulan nak niya kalamak sutulan ang kamya lukulok su Zakaria miya kamagato suragun ayabo na niya no Zakaria na sumalakal mo wasta'ala ra'su shayba nagumiya kaputi ya Allah so emana niya na mga bugak niya Allah walam akun bidu'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira nagwi Allah na sukarong makna balak la hawla wala quwwata illa billah. Kana ba matagbalak kasi yung pulura gunidad sa karuman yan. Ay bu na nira na sumalakal mo. Wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Natigo Zakaria ya Allah na rescue mo sa wata. Masya Allah. So Zakaria na Peter niya Allah na miya kalamak sutulan. Ya Allah na man niya na miya kaputi subuk. Sa karong makna balak dip mo wata. Api ban ida do karong makna do pulurong dip mo wata ka balak. Nati ko Zakaria, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, na-rescue ko nga sa wata. Aman na niya naman na wata, ya Allah. Amya ka magato sa ragun na pilaw sa eman na Zakaria. Ya Allah, na-rescue ko nga sa eman na wata. Ya Allah, na-rescue ko nga sa wata. Ya Allah, miya ka magato sa ragun. Na din di mamang nisik Allah ta'ala sa eman na wata.
Natigo Zakaria, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Na ya Allah na baluyang kaamanan niya na wata amapiya. Kanaba wata asar kaya riskin sa wata kasabab sa kapanaraka hindi wata amapiya. Naging Zakaria dadan ka di sa Panginam. Ya ka magato sa ragun nabi. Sakap na na baka nabi. Na mana niya na misabar, mipentang ko Allah na dan mada sa Panginam yang ko emana na limu Allah. At Allah Ta'ala, yari mo Allah Ta'ala sa pangan ni Zakaria. Tigo Allah Ta'ala, Ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Tigo Allah Ta'ala, Hey Zakaria, baka pipi ang ginawang ka, penutulan namis ka sa tutul amapiya. Mata na su Allah na tiyari main su emana pangning kaurian emana miya ka magato sa ragun. Ya kamagato sa ragun kay pamang. Tiyari mo sa pangning ka. Priske na mis kasawata, ang ngaran niya na Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Adad na miya ka pangaran sa Yahya, inuta na sa kanya. Amana niyan, na pagampagan na miya ka pangaran sa Yahya na suwato Zakaria. Yamang ni su Zakaria sa wata, na dinamiturong sa ngaran na su Allah subhanahu wa ta'ala. Nasutaw na wara, ano umano si Abkatkawan. Giraman no to emana niya na adna maila niya na piya ka mamasa. Nakatakawangan, mapanapangan ito Zakaria. Natigo Zakaria, Qala Rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu min al-kibari atiya. Ya Allah, napamana priski ng wasawata. Aso karumak ni manan na balak. Nasa kanam niya lukulok ko. Sa katano ng mga marana mga orip ng Allah. Na makasung sundarudupa kung doktor. Na gumiro sa doktor. Hay dato na dikap mawata. Kaya manabaw ka na si karang mga nabalak. Dat ayd na manakasuayan na sutaw na di dupamang ni ko Allah. Sa ayd nakatago sa puso yan. Na mustahil aki ubasirang bagyo Allah Ta'ala sa amanan niya na manawata. Nalaliman tas bagyo Allah Ta'ala ko Zakaria. Qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin. Bitar Allah Ta'ala ko Zakaria. Hey Zakaria. Peter wa Allah niya na Allah Ta'ala ko Zakaria, Hey Zakaria, na huwa alayya hayyin. Niya kalibulibudrak nan. Apya kami ang loklok. Sa peso karong mga nabalak na niya kalibulibudanan. At inadu Allah Ta'ala su Adam ada-ama. Na ada-ama na daguina. Inadu Allah Ta'ala su hawa apun ko eman Adam. Na inadu Allah Ta'ala su Isa alayhi salam adabon ama. Nas panaribo eman niya na adna karuma. Adbaina na karuma adato. Agibu katugi Allah Ta'ala sa wata ko tiyano bae. Naginan. Aso Zakaria nasabot sa giyang utakadali kuwata kami. Kaya magatos sarabun. Nadiriski Allah Ta'ala sa wata. Na di mamang ni ko Allah Ta'ala. Mamang ni ko Allah tiga na. Qala Rabbi ja'alli ayah. Ya Allah na bagyang masatuos. Sa sukarong makan na man na maririmbit. Kayo Zakaria na din yung kabaya. O ba 2 ulan, 3 ulan, 4 ulan, 5 ulan. Nagunya bumayli. Katukawan. Asukarong man yan na maririmbit. Nabasag yung masatan. Wakap ba kaya 3 ulan. Kaya tukawan ka na kaya maririmbit si karumang ka. At Allah Ta'ala, Qala ayatuka alla tukalliman nasa 3 layalin sawiyya. Ay Zakaria na ito sa sukarong mga na maririmbit. Na man maliw ka ko man na niya ng mga tao. Na pagka masugo di ka makapitero. Wa anta sawis ka na man niya na kanaba ka pangaw. Banso di ka makapitero. Nagupon ka to magadam. Na man na man sukarong mga ka na man to so ta sukarong mga na maririmbit. Nagito. So man niya na luminyo, nabiyasala ka di makapitero. Di makapitero. Nakanaba pa niya pangaw ka matagbo di makapitero. Na sumiyong sumagan na sumiyong ko mga pagtaw niya na fa'auha ilayhim an sabbihu bukrata wa ashiya. Natigay na sa mga pagtaw niyan, fakaraja ala qawmin min al-mihrab awha ilayhim an sabbihu bukrata wa ashiya. So mga pagtaw niyan na piteron hay mga tawkano ay man na nagpudi-pudi ni su Allah kamata-mataan aman na niyan na su Allah na priski na kunin sa wata aman na niyan na kuriya man na pumang daur kano. Na ini signal yan kana fa awha ilayhim. Ini signal yan kiran. Dahil man to kinanglan nagyang utaka pakalalanat. Asar ka kaya makalalanat ka na mata na su Allah na mananin na manatirim anin so panglingka. Ayun Zakaria na manamya kalanat na libre ron wallahu ta'ala sa man panglinian na ginan sa katano. Tangkad nga pagari ko sulangon no pangling ka na mata na tiriman ng Allah. Asar ka din ka masurang sumanga manadinga manggalabag sumanga say apakasurang yan so kapkatarima ko emanan niya na pangling. Lagi na mamangnitan si ko Allah na pinakamapipumangnin ko Allah naging ko tarila Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ko salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.